a onam kwan so efi Accra ekọ Kumasi bia onim ba bia efra ho Anloga junction eho no I say edwadifo kakra ewo ho na ye ka accident ekọ so ye Kumasi kwan so sa eho Anloga junction ho no sebi oye na etapie ho pa edwadifo ma no ehwere omo nkwa ano odinti na anka yesra ban se obebo modin a na yi ma na fisa ho no na ye bi o ma koba bi fufo se na ebe ya sa na eme nyina enkoso biom endre yara eye tipa truck bi a wakako lodu eye fertilizer edi bia nema ya pokopoko akese kama yeti green pepper brewa kakra Mr. fertilizer wa be lodu edi ko Kumasi a Kumasi fodi ko yeduma na odu Anloga kev wona na Mr. se ni brake faili na sabre o de fama no so a ebie prepra pa na se sia pa de ye nua baba ko na sabre ono wato na nanom wonse do na nkaifo na se dodo na ana sabre omo ayarsabe sabre omoji ayarhwa yesre nyam kupon se obema omo ho atom miso yentie adansefo ni bimra sisia ana mane bone beto dwa so de woni kire Kumasi ne nkra kwanten police Anloga Johnson ani arahusem bi asi na wo kire se tipa truck bia na load fertilizers ahodo edi free and cran ba no na enam se sane no wantimi ansa ni nti nanka wo fa aboabo ekwan ne so eni obi nim de waka no a eni esa ba ase na se ka kakrakai ebufa yomoto ntontonu ane no a ma de se ne dwedefo ahodo bebrebe na cheche se omo hye ka na se na se siam no kasa di betimi de ense bo se ni bo akode wati na nanom ewonse do wabra sa kwansia no esiye no enti wo free tech airba no a se den ko befa abrepo ana se befa aboabo kwan ne so e de ko so me run about de ni ache bia wo kono na fofi antoata kai antimi amu cover no bi bese ekofa adwadifo no ene adetonfo momri didi wo ho no ekofa wo mo eso yani ade se ni bonkomo na yentie nsem tawa omo ede ma ye wa bra omhu saa ka kwansia no bia na junction bia na nsin ba ku bi eno ye die tie mu he wenya ba bia na junction bia na nsin ba ku bi ebe hye ehwa ne no so aba be hye dube board kese na ho na mo ton dokuno no eni ade ni na mo hye ka na se aye mu nipa nka na yi wo ti afi na to yinka me so fo to yinka na ba or so betimi atwa mo yi pa wa load fertilizer aha ba ko ne de o nse be board kese ni timi choke no but we ni de wo bu be board kese ni kura ewe ma for be bi o mo ton dokuno ne ade ni nyina nti obi e ni pa dodo a that time no mo hye isaadi na si wa Anloga junction obosio me cha no ma chetifu na arosem na si Anloga junction ye enwumre ya sebe ya bo ho aye kofi du Anloga junction ha no accident si trailer bi ha edeni fin kan kwan so na eba na wo hwemu a na bia na bebu kof na wa Anloga junction de na kire bia krofo mo de ni a kire tifidu mantem na odu ha na obi hu de ye se ni break ni fune ni sie ni disappointing no fosio odu Anloga junction ha se de mu na ya obabi a aha no wodwani a every fanise anwem end ho no bese twa bia kwa tonsu na sa obenda kwa tech no kefu bia ho no amabi wo ha moto nuane dokono wo ho fried rice ho a omabo container bi be nipa be menu nyense bitim ho no na car na ibu ni cough no wantinye mu cough na odare ni hwe ho na fosio car number ye AS 1786V A1786V na car ni ni hye moto nuane ni nyina so asam mekate no watwia fedwane fo no so na nyagobo na roma de ekoba ya ni se entimi amfa moto na ni nyina so ma ne ka container ba kuri ho ya ba ya no ya ni nipa ni pie di nkomo na de we hu ni se omo tifa nipa mienu a nyame na ma wo mudie na so mo ti de ni mo de na mo nipa no mo se nipa ni bi wase ho se sa wuti sare ana de ne number gand na ambulance aba ho fire service aba ho towing my car kese bi so aba ho ama se se Anloga junction ha ye menya
car no ho pass and a department ade ana wo de kwa minim ade kro de na ebi na eja yetietia eso no ebi ate ama ebi na yetietia eso no ono mo ko kan no ebe ti so betimi tu ko la yo anya hede ya semo every zone so saka o ma ne dem ni ka de blame ase many prayer no be na ka me pe boy no ka ba ku ba ku ka on ku ku Let me akase mu be say even 20% and 30% kura free and mountain so a enka eno kura de betumi asave nipa bi mu alive see we other satellite markets a ena nke ye hye amamra na ye adwuma se obi a wo ton ade a ye ton ade wo dwom ye ton ade wo ka kwan so enti wo na so beto abase sen kura no na sa wo ton mame a emra no must work a enka all these things no eto betwa ba ye kan ye kan so na draw for nso so e wo mamu ha no na mo nso so mo nso mu tum hofo cause I no pay say Fox FM animu hayai Jubilee House Jubilee animu hayai Park animu hayai adia 207 bi wo ha no se enye nyame na ba mu a enka no eno so san ye ne sonko. So to all of us yesu tu okrafo no momoni nso na utu no fo se momoni e unsu jai bon no na okra anchesiu. Me da se oje bretwa mesremo moma yenyi ema ne mfi saa ho no sanye be ya saa ne me ekoso da bi eta akoso yeyi ye maame mo ma nkonso a yenye ndidi ti yeyi omfiro ne ye mo nkwa ho so ban akua ntwani akra